Bangladesh that long 35 years api pinso prime minister pini ke chopo pini, that means 17 of February 2026 arni. Inke interestingly la somunita Hindu munit ani tuma thanon Bangladesh ke Muslim adet inke Muslim adet long Hindu munit si hala da prime minister non bangke ke chopo. Inke la somunit India's prime minister Narendra Modi phanta invite hala da ente Modi dunjima la da chini na inke la somuni da men ko pilo hai da chini na lango Bangladesh long nang nitum chini lo ta hai mine 12 of February ni hala da election duer lo inke election lo hala da Bangladesh Nationalist Party BNP bupu hai BNP a leader Tariq Rahman pu hai der lo as per election commission reporting te 212 seats la tumke hai out of 350 seats 300 है एक्चुअली के डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स के सीधा 50 बांग रिजर्व फॉर वुमेन्स अदर 350 दो टोटल है इनके लद्दाख पेन 212 से सीट लॉन्ग लॉन्ग दैट मींस मेजॉरिटी चौकल तुम लद्दाख सरकार सलाम उन लो इनके सोफिट पिनी बांगे सरकार सलाम पो ओथ टेकिंग सेरेमनी दो पो तारिक रहमान अकीमी प्राइम मिनिस्टर मान पो इनके लांग लद्दाख प्राइम मिनिस्टर का वितार दिंग ओलो नाली तुम फांदे नंग थान पे ना बांग बॉम लो शेख हसीना सरकार 5th of August 2024 अनिंकान क्लो दुबलो मते लांग ची रिजाइन देर लो इनके हाला सूट पेन प्राइम मिनिस्टर अबे हाला दा नॉन शेख हसीना इंडिया लोंग का जुई मते लद्दाख से दो मते नोंता यूपी लोंग से दो अथेमा लांग हेम रिड मे काइपी ला मते जेनजी प्रोटेस्ट दो मारंग टन सरकार पा विदेर लो हाला दा इनके ला सोफिट सरकार मचे अबे हाला दा इनके अबे मीन्स इंटरिम सरकार तो है इंटरिम गवर्नमेंट माने टेम्पोररी गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस 8th of August 2024 अनिंकान बेंगालांग चीफ एडवाइजर मन बांग्लादेश गवर्नमेंट लो चीफ एडवाइजर मन लो इनके अलांग सी सोलाई बम इनके प्राइम मिनिस्टर 2024 पेन नॉट अंता प्राइम मिनिस्टर अभी हालादा विदाउट प्राइम मिनिस्टर सी बांग्लादेश सुली बम प्रॉब्लम ता दोलो हदाक है प्रॉब्लम सहायता दोलो प्राइम मिनिस्टर सरकार अभी जॉइन है बट फाइनली पिनी पेन बांगे प्राइम मिनिस्टर दोपो इनके ला सोमुनी दा मेन के तारिक रहमान पो इनके लागे बेंगोली मुनित क्या मिथांग फन अलांग चिपुपे है ने हिंदू पुची पुपे है अंते आले दोजी भाई तुम इंडियंस फन पुलोते आले दोजी म फ्रैंक ची नंग को पियले दोपो लाइता लांगला सो तारिक रहमान अलाम फैसिनेटिंग ओ मते इंटरेस्टिंग ओ थेमाला सोमुनित जेल तक जांग टांग ला सो पुथाक नन ची नंग दिला कुमार मुनि ला पॉलिटिकल बैकग्राउंड दोमा बेमा कोसोना मुनि ला हाता ची नंग सदी ला सिला ता ची न लांगला तारिक रहमान नन के मान पो प्राइम मिनिस्टर ला सो मुनि मंतुलो जन्म पुलोते नवंबर 20 1965 अनिंकान से जन्म दैट मींस 60 इयर्स लोदी नंग तुम हिसाब था 20 नवंबर 1965 से जन्म बोलते 60 इयर्स पोदी 60 इयर्स प्लेइंग लो इनके आपो को मतलब बोलते आपो के नोट मिलिट्री ऑफिसर टालो ला सब फिर आपो प्रेसिडेंट तमान दे लो बांग्लादेश लो प्रेसिडेंट 7th नंबर प्रेसिडेंट लो अमेन के जियो रहमान पु आपो मेन अलांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे सी बिलोंग है इनके लासुमनी जेल ता दामनांग लो 2007 इनकान कॉपी पोलो पोलोते हाला सोच शेख हसीना सरकार से दो है बांग्लादेश लो लासुमनी फान करप्शन हाई चार्जेस दो ला टांका संका लाहाय करप्शन क्लेम लासन चार्जेस दो लासन अटैक 2004 इनकान इलेक्शन रैली हुड ग्रेनेड मते बम पाकलो पेन मुनिट पथी लासन चार्जेस ता दोलो सो अगेंस्ट अगला सो फिर 2007 इनकान हन अरेस्ट दे लो अरेस्ट फिर 18 मंथ्स ला जेल लोंग के दो है एंके 2008 इनकान बांगे अलांग एक्साइल दाम जिलो दैट मींस अलांग ही लेफ्ट बांग्लादेश माने बांग्लादेश इरी प्लॉट अमत बांग्लादेश लोंग दो देला बांग्लादेश दो देला अमत पिने लंदन लोंग सी दो दाम कोक हदाक सी बांग्लादेश सी बांग विदेलो 17 इयर्स अलांग हदाक दो कोक लोंग 17 इयर्स ऑफ पी अलांग अपाई सो देरमत अलांग चिवांग लो 25th of December 2025 चुनिंग लो है अलांग अपाई फान के सो चेलांग फान 17 इयर्स ऑफ अलांग चेबा इनके अपाई लाम दे चिनियांग सो दी अपाईता पावरफुल अफ्रांग पावरफुल को सोना बोलते अपाई मता पॉलिटिशियन अपाई के प्राइम मिनिस्टर को बांग फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश लोग के मानचेंग के अलांग अपाई लो अपाई मेन के खालिदा
जिया पु इनके अपाई कोमंतु पेन कोमंतु अन लो प्राइम मिनिस्टर के चु बांग्लादेश लोंग पुलोते मार्च 20 1991 to 1996 an alang apai prime minister kichu kichenga term bang la so phira ko October 10 2001 to 2006 29th of October an alang apai prime minister kichu Bangladesh lo inke alang apai lo first female sorlo hin pen prime minister ke man cheng bang lo Bangladesh lo inke apai chewoi elo alang apai chewoi po hutsi alang kiwang lo mati chelang phan hai 17 years of it alang Bangladesh long chebang inke alang bang et pen 5 days of it ni pop it alang pai da chewoi jilo thilot lo inke la so pit alang la apai ke Bangladesh Nationalist Party pinilo I hate lo prime minister of it sita hai alang apai party long I hate ma the chairman alang month der lo 9th of January alang officially join dun lo apaya party long join lo inke la so fit February pinning hai 2026 alang election contest dun lo mate pathu dun lo inke la so fit bang si alang hide lo inke hide pen ke hide ekdom majority me pick hangjang 212 seats ke long ni ba mutang than ekdom pandi inke non bang ke piniman po hai hala dak prime minister la nonan ke man tu poni pini mane ton vote taking ceremony lai do pona da inke Bangladesh aputha ka sarkar ko sonma la solam ta sapso ki chini nang sodina li tumang bong Bangladesh ko sona sarkar lo chini bang do uthai mine di Bangladesh ke unitary system de hala da ke non India long ke example okay isi example pe nang than pa India long ke state do central ka prek do state government ka prek do di sta hadak bang ke state government abi I mean direct central pensi angton det phanta ke control trol इनके हाला दागा गवर्नमेंट सिस्टम फन के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पुपु हाला दागा सरकार फन है इनके हाला दागा पार्टीज दो है पॉलिटिकल पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम है नॉन इंडिया लोंग ता प्रेक पॉलिटिकल पार्टीज दो पेक मनी सना थाला दा पार्टीज ला बांग दो है ला बांग सबसो नाली तुम फन इसी नॉलेज ने पीलो है एडिशनल नॉलेज इनके ओ हाला दागे प्राइम मिनिस्टर हेलो हेड ऑफ द स्टेट लो ओके प्रेसिडेंट दो है दा प्राइम मिनिस्टर बांग सी पावरफुल मुल मते हाला सी so lai hala dake Bangladesh long no India long tala son mati head of the state fan ke prime minister bu mati di la pini ke president of India ke nominal head la sona thak no hala dakta real head ke prime minister hello inke la pini man inke la ke note interestingly Hindu munit Dhaka long si jotmo hede so munit Dhaka ke Bangladesh capital lo Tariq Rahman bu mati la ke muslim kali actually के Bengali community pensi talang में थंग हिंदू पुची पुपे है इनके पिनी मोदी फंता लांग इनवाइट मोदी फंता सोन कपड़े कपड़े फॉरेन डेलीगेट्स फंता इनवाइट दो अंते मोदी दुंजी में हला ला चीनी ना ला सो फ्रैंक कुमार मत फनो ला के हांग के हला दा इनवाइट के ला वोट टेकिंग सेरेमनी ला पुलुते इंडिया फन नंग हांग ला मोदी फन न इनवाइट लो इनके सो फिट मोदी ता निंगा रोंग लो लांग ता Twitch ta chok dun lo official handling site lo alang congratulations ta isi pidun lo alang prime minister pini manpu so isi akke mayor ni lo mati alang phan ke di vista vis dun lo Modi inke lasonak thak Bhutan prime minister phan ta hai Bhutan ta neighboring country lo Bangladesh pen cheering top ge pu da prime minister Bhutan prime minister la phan ta hang inke lasonak thak ko lapu Nepal foreign minister Balananda Sharma pu inke lasonak thak Sri Lanka health minister Nalinda pu sumunit phanta hai inke lasonak thak yes Pakistan pen ta lang invite as a guest hai lang vote taking ceremony hud hai Pakistan pen Ehsan Iqbal pu like note Pakistan lo planning minister lo lasonak thak hai alang prek that pen ta son guest phan ke hang do alang vote taking ceremony ahud hange India phanda nang hang lo isi ke mi sen science theklong lo alang hin pen athema India pen jepa mi sen nang ji jepa mi sen se polote Bangladesh ta kisung do pik ji mate siksak do pik ji ke Bangladesh phan ke India si kerabun mati aprang Bangladesh phan det palong phan ke Pakistan aprang Bangladesh pen Pakistan isi vet mati sta fit atum chedan dura fit India tum Pakistani forces par paremun hoklo Cherab do namat ingla so piche Bangladesh ke man में इनके हिस्ट्री से लागम बोलते इंडिया से बांग्लादेश फन के सलाम बु बांग
इंगे नॉन ता बांग्लादेश के इंडिया फान डिपेंडेंट उला इंडिया पेन जोंग सी के चोहर मु पेन चेंगलॉक पे ने लसन दोलांग है ang ton thanda mu tera ding pigli po lai supply play plo te बांग्लादेश के सुली सुंग पिगजी के इंडिया पेन बांग्लादेश नॉन रिसेंट अपोर पेन जोंग से लागम प्रो ते रिलेशन चेमी में रिलेशन चेनो इसी टेंशन बांग्लादेश पेन इंडिया टेंशन सुली बम नाली तुम फान थान पेन बांग बम लो 5th of August 2024 ला शेख हसीना अलांग सरकार विद्यारा फिट मते शेख हसीना इंडिया नंग का जुए फिर हला dak amunit tu mate Bangladeshi tum India phana lang slet pikhangyang lo mati even Bangladesh lo Hindus tum da do hai rakta Hindus tum bhan ekdom akereng me ki plong me ki kai di ke theng ke chok la son ekdom torture pik lo so pen man ekdom India pen relation che no u jong si langam plute 2024 aning kan pen ten non la somunit ang ton solve un poma mate India pen relation chipa mission un poma chipa me vek ngi pu bang lo ang galang India alam karjuhut kupilo puge ala India pen koson lo relationship mi seni ma mate koson lo ipu ala mi thang ning jen par par thang kila so fit nang than thu bo Modi pilo dunji ma mate dunji ma tang than aji ko foreign policy plan and how you see the India and Bangladesh relations because we are the not immediate neighbor but yeah we share culture and everything. So your comment on India and Bangladesh relations. Thank you so much. I think we have cleared ourselves regarding the foreign policy, which is the interest of Bangladesh and the interest of Bangladesh people comes first by protecting the interest of Bangladesh and the people of Bangladesh. kenon bang chini nang Modi pilo Bangladesh la sumunit prime minister ki chohut pata da oath taking ceremony long dunji ma polote la sponsor bang ke Modi me thang mate dunde he kobi polo dunde la trang than pe ente Modi dim mala dun popolote Modi dim duni bang Om Birla Lok Sabha speaker itu India lo itu speaker lo alang phansi ke toy dun enke Modi people dunde polote idunde reason to he a reason bang ke France president Emmanuel Macron India long ni thomphan alang wang apiso pen pinisi len lang mate pinisi na sun lang 17 18 19 ni thomphan alang India long doji enke pinita la pu Taj Mahal ke lang phanta dam UP lo enke kopi phanoi wang polote la ta reason do he a reason thiu la sujoni si Modi da dam ditel lo thema France president sike bang enke France pen relation ni da chemesan enke la dak AI impact summit doji Mumbai lo enke Ladakh France pen India tum isi agreement deal lai do po Ladakh artificial intelligence puthak agreement lai do po sonak thak strategic cooperation mane pe ne ke cherap hai lai hin puno enke artificial intelligence India long lai selam po mate selam pen jor po ke jor ke nam lai phane business phane hala ga prek topic subject jiplang net po hala luan dam thu pulute mane alle phane mane France pen India relation lan su si pa mi phan la pen business la hai ke claim phan tangka lan su se income unji aphan si pudam butela AI impact summit Mumbai long ke do po ke la so adim aso program long Modi si ke hang la Emmanuel Macron France president phan France ta powerful na lituma chino di ke chimisen India pen ke la pu important mumati alama la si Modi adim la Om Birla speaker phansi adak bangke Bangladesh long ke toidun lani clear lo di ente non bangke la somunit ke Hindu munit inke Hindu phan ke Bangladesh long torture pik nali tum ta thek long lo mine arjulong lo mine nita nali tum na paklang lo kereng ta me kai chok inke Hindu ke hadak minority che plang de lo ne ke Hindu do pe frange stan Gurjat det mati inke Gurjat tumang se mati inke Gurjat tum torture pik Hindu itum Hindu phan Bangladesh lo manon bangke thankfully not Bengali family background pen siwa inke la son pulote adhok challenges do oji la sumunit hai mission poson si theklong lo India pen ta relation mission poson si theklong lo themalang me thang mate Hindu pulote India pen obviously ar lo pen ke Hindu la so apini connection do mati inke challenges do oji la sumunit hai alang he has to make sure the good governance punon mate law and order puno public safety punon themala dak ekdom
violence lok mati hala dak ekdom violence ekdom disturbance lok mati ke la yang ton ta lang nang kok ponon la prime minister ma na pi ding ke non India pen relation chin u la pen India phana lang sele do hada ka mun hitum ke la hai phan ta lang kam klem nang kok po India pen pache lang sele li phan mate la an su se relation pache mi phan la hai phan klem nang po engke Modi ta ning arong o Hindu munit si apine prime minister ke man lo mati engke outcome bang mission po son theklong lo la so teng pulote itum India hin pen ta dhok pini ni itum proposal hale pi pusta kroi po son theklong lo engke influence ta doji India hin pen ta engke la so munit ke man apit bang ke non bang ke hala dak Hindus tum ta safe po son theklong lo maybe good things will happen very soon ti la son che plan ta hailo thema la so munit ini apine character la hai langam pusta corruption hai allegation nei doge do u phrang hai sita alang mi thanga chi dinai lo kali pu la pen clearance ta long lo corruption hai nda we ke abi pu ke moral character hai le langam pusta munit character hai ta mission pusipu ke mission kam si claim pu pusi mathalo ni ta matena litum pila pu bogen ke Hindus tum phan non banke ing hon pon poma mate muslim phan support don roi mala sumuni rang tum teng teng tum comment on torang thanta stani puji banke la sumuni banke peace and prosperity hin se kam claim poson theklong lo la Hindus tum phan pator char la son banke ba claim long li poson sine banke theklong lo mate ang tum kupilo matha pu tum comment on tora ang than bajin tha okay aben chetong thuna next ni la son interesting content man thu pola pen pide topic pu thang ngai tum chining tum bolte ni phan comment long tok non ne haldak lang pen ne relevant topic bolte salam po video